phan chirok tok lok dek kesoi bonbe kat news lapen Dr. Jedas MD ang bong chihut chiput pai methan ke haya chiklo West Karbi Anglong along banghinia phan methan ke kor Kardom Nili Karbi abeta thanbang sami Wilarbon Kropi non arjik tha betang ton pen Health is wealth Okpran ke mehenlo ikhia datlo laso alam the pen chiti siarni kat news lapen Dr. Jotirmoy Das MD ang bong chihut chiput pon chihut chipura hut alangli okpran na phan chirok tok pen dolote keso Q&A penta ingrai pusi lamkaning janing chipathedam Chiti siarni kat news asai hemalong okpran na pathak Dr. Jotirmoy Das MD lapen kat news ang bong chihut chiput padopen okpran kaching siamo dengpon Dr. Das kat news pen kaching kikachithan ahot riking kiso vam kiso kating ni akiso puang pong kiso mekejang thekte artho kiso se chelang lote pami un pusi ningje ke charli au sumar aning kapir par ke charli aning kaching be hey hoise chelang lote ali longji puta Dr. Das kat news aphan than pachini thu alang ni diphu manta medical hall along aroitin bhomta lapen bhomti arni kiso abang pabang phe tumaphan sekelang bomalamta pachetak ponthu মোৰ ফোর্থ ভিজিট ইয়াতে তিনিবাৰ আহিছো মই প্ৰথম আৰু তৃতীয় শনিবাৰ ফাৰ্স্ট এণ্ড থাৰ্ড স্যাটাৰডে বৰ্তমান আহি আছো মান্তা মেডিকেল হল ডিফুৰ বজাৰত হয় আপোনাৰ বিভাগ নিউৰো সেক্ৰেটাৰী হয় আপুনি নিউৰো সেক্ৰেটাৰী হিচাপে আপোনাৰ যিখিনি পেশেন্ট হয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে নিশ্চয় হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ পাইছে আপুনি মই আশা কৰা ধৰণে যিবোৰ ধৰক আমি সাধাৰণতে আমাৰ সমাজত চলি আছে যিবোৰ ৰোগ মানসিক আৰু মগজু আৰু স্নায়ু বিভাগৰ আমি যিখিনি বেমাৰী পাইছো আমি আশা কৰা ধৰণে ৰোগী পাইছো আৰু আশা কৰা ধৰণে তেওঁলোকে আহিছে আৰু তেওঁলোকে লাভৱান হৈছে চিকিৎসাটো লৈ পেলাই মই অহাকালি আকৌ যাম তেওঁলোক চাবলৈ মই আজি কেট চেনেলৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে আহিলো এতে মই ভাল পাইছো লোকসকলৰ আৰু এইটো ভাল পাইছো যে মানুহৰ স্বাস্থ্য বিভাগে যেটো সজাগতা হেতু লাহে গঢ়ি উঠিছে এটো দেখা পাই মই সুখী Paipaya chiklo lake mithan phiroi sangman ke hai chiklo marat api ke hai chiklo West Karbi Anglong along paipai thom ke brai siarni banghini aphan mithan kor akbusi birta longpon Paipaya chiklo ke mithan phiroi sangman ke hai chiklo pusi Karbi ham phangalong kachethang West Karbi Anglong along paipai thom ke brai siarni jengkha arong maker sarpo hanse asupo mongwe hanse arta crazy lapen don kam sarsinot amaker singrong piasupo anon rongpi Kebang ding ke Charlie. Ari so upon methan ke korajok hospital anong se chilang nanglo. Kisum ke poi hemasora tumpen biorta ke longa tengke dongkamukam community health center anong methan ke kora biji lapen adowai awi pusi apoiwan. Methan ke kora dowai se kachilang hemalong kibisi keme. La solam GG ke se tum Karbi Autonomous Council medical side kam IEM upon pachini. Blue whale ke pathu ke henopu ke ton kelang asai kam lapen hamphang asong otum chirok tok asai ke deng bomahut Pondicherry along inut ariso blue whale ke pathu aphi amethang apranch ended pusi kaheno bita ingdang thu Keton kelang atumateng ke Assam pen Pondicherry Central University along MBA first year ke Charlie inut arta inko ragethom ariso hostel along kokta GPC chepathilot pusi akoiwan kachepathilot ariso amen Sasi Kumar Bora pusi patini UNI abirta tengke pai thong kebrai si ajo ajur po tumpen kachepathilot ariso social media pen birta lamheu chepachoi bomle borajur po tumke ton kelang aphan kachepathilot ariso ke blue whale pathu pusi pachini bora ke na mobile lapen asonamum ke ton kelang atum cheparideng pon tanglo blue whale ke pathu apisi ke pran kacharmut aphan keton kelang lapen hamphang songatum blue whale Kepatu thede chiapan non malom cherok to kasai dengpon tanglo atheke blue whale kijutsi ang dengke kichi henlo non malom sopor phan dihina pharman birta moing torpon iksina Langpi Dihangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield built for all roads, built for no roads.
Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotors.ka@gmail.com. Easy loan from Langpi Tehangi Rural Bank. Banker to Hills People of Assam. Financer Langpi Tehangi Rural Bank offers two-wheeler loan. Low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature hour latest facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Tifu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihinamo piputhot birtalong bang thulo. Chiti ni phai isiar ni ada por phai kebra chiti ma por ben harakhat subdivision ang kang kese tum dokmoka rong sopialong raki kechoason hitikulat along kejor kelan lapen kejor kang hu kang ton vek nangji aputhak kachesong asai kedeng lapen epak pinpuralo sitame dokmoka osia phan kepajirpon pusi denkang cut news channel apherang ke Robin Bepen birtanang pale. Labang so kachesong asailong dokmoka dengang parukwa kesia rolapen tiripia maya tumpen armu chingrum pensi chesong pondo karbing long arlo hithi kulat along hor biri cigarette pan masala sikor gutkha paras hehui jorpon long lepusi kesi tiripia mai atumpen product pen pherang kya thengno lamthe pachini pon ধৰণৰ অপকৰ্ম ইয়াত চলিছে নানা ধৰণৰ কুকৰ্ম ইয়াত চলিছে গতিকে এই কুকৰ্ম কিতাপ বন্ধ হ'ব লাগিব অতি সোনকালে বন্ধ হ'ব লাগিব কিন্তু আমাৰ ডিমাণ্ড যেনে তীৰ নানা ধৰণৰ গেম্বলিং আপোনাৰ মদ বেচা ইয়াত চলি আছে ইলিগেলি আৰু হোটেলবিলাকত নানান ধৰণৰ যেনিবা দোকানবিলাকত নানান ধৰণৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য বিক্ৰী কৰা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰা দেখা পাইছোঁ গতিকে বন্ধ হ'ব লাগিব তাক মেমৰেণ্ডাম দিছে আমি চিভিল এছডিঅ' ছাৰ মদ বিক্ৰী কৰাটো আমি বন্ধ কৰিবলৈ মেমৰেণ্ডামখন দিছোঁ যদি এইবিলাক যদি এই 2 দিনৰ ভিতৰত যদি বন্ধ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি আকৌ এনেকৈ আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম আৰু সেই সময় যদি আমি নিজে যদি ইনিচিয়েটিভ ল'বলৈ যদি বাধ্য হওঁ তেতিয়াহ'লে কিবা এটা অসুবিধা হ'লে প্ৰশাসনে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এইটোৱে আমি দাবী কৰিছোঁ কেছে ডকমকা ব্ৰাঞ্চ মাইপু বিদৰ তিছো লাপেন চুনবাং চাৰি মিংটিয়া হিনপেন ডকমকা PSOC GS
Khobung Arideng Memorandum Impact Pajurpon Amparta Thongnokpe College Dokmuka Higher Secondary School Pen Danglok Kaprek School College along Lo Charlie Bom Arisoy Jang Atumta Labang So Sailong RD Bidun Chiti ni phai ECR ni ada por phai cap a por pen Karbi Farmers Association a hin pen Difu Civil Hospital along Akejoy pen VKPI side Dengpon KFA Maipu Rajas Tiso Pen Japonsi Kadowe Banging Koisose Karbi Farmer Association claim bang atup DCH along VKPI side KFA dun Maipu Avinas Tiso hin pen Kaningje Ponatengke Kiduk Kelak Aradatum Seka Chelang Ponji Out Joy Kepen Vikelong Ponje Pansi Labang So Sai Kedeng Pusi Ningje Stay Panteron Lapen Radis Rongpar Cat News Difu Masih kiduk dat macam ada orang soal dat sila celang itu semua lagi celang boleh tentu masih itu maju long masih itu masih non makin angsot dat isu kita boleh kiduk dat makin angsot tu kalau ni semua masuk dalam celang sikit Pinia Berta Kila Ponsi Kang Tonik Lo Lang Ek Bom Tha Cut News Channel Domi Thakme Kurang Tu